uyu mukinnyi ni akasamutwe, uyu mukinnyi arakomeye dore ko yaciye no mu mashampiyona akomeye cyane. Uyu mukinnyi akinira ikipe ya AS FAR Rabat muri shampiyona ya Maroc. Uyu mukinnyi yaciye muri shampiyona ya Espagne gusa ni mu byiciro byo hasi. Uyu mukinnyi ni akasamutwe. Reka dukurikire uburyo uyu mukinnyi akene arimo inzira arimo kugenda acamo kugira ngo aze mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR FC yamaze kuba itera amatako mu ikipe ya AS FAR Rabat ijya gutira umusore ukomeye cyane. Reka tubabwire ko uyu musore, reka tubibutse ko ikipe ya AS FAR Rabat ari ikipe y'igisirikare cya Maroc ndetse na ikipe ya APR ni ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda. Bityo rero ikipe ya APR yamaze kuba ijya gutira umusore ukomeye cyane uyu mureba kuri screen zanyu mu ikipe ya AS FAR Rabat, dore ko atabona n'umwanya uhagije wo gukina mu kibuga. Ari nayo mpamvu ikipe ya APR yamaze kuba ijya kumukira mu ikipe ya AS FAR Rabat. Ni umusore w'umwarabu, ntabwo ari umwirabura kabisa, namwe muramubona, gusa ni umusore w'umuhanga, ndetse kuba mvuze ko wenda atabona umwanya wo gukina uhagije bitavuze ko adakina. Ni umusimbura nyine ikipe ya AS FAR Rabat, ni winga macacari ukomeye cyane. Uyu musore yitwa Sharon, ni umusore ufite imyaka 25. Ni umusore ukinira ekipe ya AS FAR Rabat. Ni umusore waciye muri shampiyona ya Espagne mu cyiciro cya gatatu. Murumva nyine ni umukinnyi ukomeye cyane. Rega shampiyona ya Espagne ni shampiyona ikomeye cyane. Nyuma yaho ekipe ya APR isinyishije uwo bita Nshimiyimana Ismael Pichu, yamaze kuba itera amatako mu ikipe ya AS FAR Rabat mu buryo bwo gutira uyu musore ekipe bita Sharon. Ntago atazira no kiwe. Ni ukuvuga ngo APR mu gihe yamuka ibonye uyu mukinnyi, banshuti bakunze ba ekipe ya APR bakunze umupira w'amaguru, nkubwiye ko ari diru ya mbere yahatari ekipe ya APR yabikoze nk'uko kwa mbere nk'uyu mwaka, kuko niba ekipe ya APR izanye umuwinga ni winga macicari kabisa, ni akasamutwe ebana. Reka mbanyurire n'umwe mu myanzuro ekipe ya APR yagize. Reka mbanyurire no mu myanzuro ekipe ya APR yaje kuba yavuye mu nama abayobozi b'ikipe ya APR bakomeye baje kuba bakora ku munsi wo kuwa mbere. Ku munsi wo kuwa mbere abayobozi b'ikipe ya APR baje guteranira hamwe, baterana n'abakinnyi bagera kuri 2, uwo bita Godwin Odibo ndetse n'uwo bita Chidebere Johnson Nobodo. Aba bakinnyi nta kindi cyari kibahuje n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR kwari ukubasaba ko basize amasezerano bagatandukana mu buryo bwumvikana, mu buryo buri smart, mu buryo nyine mu buryo busa neza kabisa. Murabizi APR ni ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda, ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe y'ingabo, ntabwo ari ikipe ipfa kuvuga ngo uruduka. Nuko rero dore uko byagenze, nuko rero ekipe ya APR yasabye aba bagabo ikintu kimwe, yasabye ibintu bibiri, ariko yarabwiye ati, general w'ekipe ya APR avuga ati, dore mw'abasore mwe, mw'abakinnyi mwe, twarabazanye ngo mudufashe mu ikipe ya APR umwanya twe tubazanyeho murabona niwo mwanya ukenewe cyane. Ariko nubwo twabazanye, icyo twabazaniye ntabwo murimo kugitanga pe, ntacyo mutanga, ntacyo tubona, ntacyo muduha. Ubwo rero mw'uwo mujyo ekipe ya APR yarabwiye iti, twifuzaga ko twasesa amasezerano tukabaha amezi 6, noneho mwe mukaba mwakigendera gushaka ekipe mwe muri bubonemo umwanya ukomeye, uwo mwanya ubanza uhagije murajya mubanzamo mutubabarira. Abatipe rero kubyumva nyine byarabagoye, kubyumva ko abatipe byarabagoye, kuko uwo bita Johnson Nobodo Chidebere yarasubiye ati no, ntabwo bishoboka.
ni ukuvuga ngo ubwo ekipe ya APRFC bahise batakamba bati please mutubabarire kabisa, kuko murabona turimo duhanganye na ekipe ya Rayon Sports ndetse n'andi ma ekipe yari inyuma yacu, kandi turifuza kugera kure hashoboka. Mutubabarire tube twabaha amezi 6, mugende mujye gushaka ama ekipe aho muri bubanzemo. Ekipe APRFC mbamanze mbabwire ko atari yo kuza kuriramo ubuzima, oya ntago ariyo irimo agatebe ko kwicaramo nguje kwicara nguje afata, no. Abatipe uwo bita Godwin Odibo yavuze ko ngo bafitanye amasezerano y'imyaka 2, bavuga ko niba mushaka ko tugenda tukaba mu ikipe ya APR n'abakinnyi bakuru guys, muduha amafaranga imyaka 2, mutubarire imyaka 2 tugende, mutubarire imyaka 2 yacu tugende, hasigaye namwe mubona ubumanukana abandi bakinnyi. Ekipe ya APRFC baravuze bati, uwo bita general wa ekipe ya APR nyine niwe wavuze ati mutubabarire noneho tubahe amezi agera ku 8, noneho dutandukane twumvikanye. Abatipe bazunguza umutwe gusa barateceka baryumaho. Gusa inama yarangiye ityo, hari ibindi bagiye baganiraho. Uze gukurikira video iri bukurikire iyi ngiyi, uraza kuyibona, uraza kubyumva. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ngiye kurambura iyi nkuru neza, agiye kuyishyira ku murongo, ndetse mbazaniye n'undi rutahizamu wa Danje n'umunyamaroc. Ekipe ya APRFC irimo gushaka, urasabwa gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugendana akantu kandi. I love you, ndagukunda cyane.